はい。Actualmente, Windows lleva unos tubos, pero ano Türkiye'yi A şöyle tarafları bir yapmayı çocuklar Kent, Washington, Marsh, Ontario, California. Terus, şöyle bir Palestina. India, 誒，非常呢冇機會見到，我以sau以sau呢個叫做咩？Ekuh semua nyampe Evin ting alam mo siya. 誒， Alam 不朗， alam mo siya. Vaccina. Ura. Ito na siya. Nalagak. Gusto mo. With the rice gas. That's why I roll. Oh. Elsina Dilve Segeobe, Rose Ekuh Fegeoben Zoom. Tamil Kemwell Skilling Egeobe. Mary Roxina. Elsina Dilves Rose Kemwell. Ikaw na shoes kayo kinamda clean bell. Tingin just ko left lock ng asang unin text ko wash nga. Lagi pa ko us kayo kulag ashlo usan. Kulag ko gusto ka week. Akla, Alright. Yeah. Gas line God creating CS gas line God era chewing in the gas line God to us confidence gas line God na in
Pesco. Admiral Tamil Shirley, Inkain, Lexina Kakshin got ke Molash, Getka in Matang Benake, Kuno Consima, Egadakula Nakfashing, Kakshin got ke, got mold shun line singing, Idala, Pel singing Gadalena, Ashkikain Nakpespes, Kakatakaini, Lalfungila put to test, Kainin Mabespes Matakan can Nakla Director. Kikalang kat pangit again in kan speed be samsam kun melut tu chima shim das ke ekasingi kalen singi anak na smith tigi kat mokle ana si rek malan kat ana si rek malan met lal fungat fast met tama siya like one long Hindi ayan. ah Friend. kumov kya Someone okay kaya lang malap pai gade sang pe met wiashma as elia laki pelsingi na Babat man siya wias in galange gel Mr. Frank kada private gel baba soil gibel singe shakkel mila el aske enina ingena lomano narun siya ulasan gawa kadin sang penake Finas pe mo chima ko se langsi be akademi be kadin ueta ke kat langsi be akademi nengengo nakmas katagani pride Nanak manas nekat lagi gas lomo gat papatamash. Ngan madal lomin wi gat ki kuno kon lash ki ga singi. In lash ka gun gas lomo in fall na masim lake. Pel pas ka de ismaya ta ki rek malasha ki shipen kataranan ki lang silash. Panang ki pel singi kat pashla yetom kat flat lash. La ulela lom na sila pre. Jesiyela na nake ulela makat mawil kun misingi. Ke as masikyak pe ke fela singe ke pandemic singe ilorela pe panic na yoksi na siskewa na panangat siyak simukat papatamash in mashlon mailya lash pagadak kalemi pe ke papasitamashinge kat paray inkan bangosum ke kolom kumbatakta si maita kayen met na kewa kumbaita mamafal na sismakatinin nake nanak manas pakotin akkalimi kolom kelos na kewa walal papasoil mamata innakan lala ke medical condition la kenanak la yok panasinsiyawan kat ngishe mugat la katapela kadala namot ke life in boy kat nawusi pagat takflatingi ilaya ke pelsi matinela tarak takum na lamala o yana sishkasi panangkat pray na siyum inikas na siyesh. Oye ma kumak ako lang na siyesh. Oye ma kumdigi ka tifin fela. In baka din kain maulanan ka keliki na lang sila shifena. Kashikat kewa kika ikasingi. Usha indam la usha. Met luti oye pe met porongo. Katin kain akeshay. Ilosin kan kashikat pe kiksensya ka comments lalos mailosin kain. Wikat pe kimalututa. Kadin ka pain insiya malalain kain sherry malututa lashka kin nasin matwiyas mayan pel singe kauli lo maluwa panang kadak lang si pakalamila custom kain tui fakya kumulayla mas talom na siyesh akalami ke gospel almeto kadin som fakalik custom na finfel na phone bayang e finne kauli shingalan lo maluwa but kalan sa plomin kan narik makin kataben na oye may kan gashilain lashka kan la paingi tagayani siyaksyon awiye inanak na sawiye men sham nata siya ay kestam danin siyan metlasya en gat fototo leki fakaklash komekashikat inoralan mafonsi kulo malap kal tamulad sherle ke vision jilalinge wisya ulalo kulo ke ash lalin kan wikat pen lakin melituta kulo malap na simukat kashikat kewa fakaklasya katin kan tu fin kalan ngan medalong Ken win na tum Jesus Christ kat Brian Fakulo amen. Lumalap tong sila after na pela na siya. Ay, di ko. Royce. Asolo. Na
Medligden värsta medan in painkovus keiwa gloke aslousan nasin may kawaklasing e painkom Ramona gloke asloman Nancy Ida egawo na sumbe Jenny vinen El Paso Texas egawo and Honolulu Kemwell Rose egawo na sum Elsina Tilves Roxina Philrang egawo na sum Mary Iso. Na glowalap ki aslosan kewa nagawasliye Kung saan kun Puklal Esther o oyeko na kide tifesigan ba Mordecai lakwo yela molan matju. Edwin Arud ekaw na sum lagasloman managat akkalem yenge fin kos aşkısen siyaksimal kum kita ko kasla kum kita ko flia pa shem ona ke kum dia taking just call ngai kum vit long se akkalem ye ngain support links ngai masyo kita ko flia ispat na kayo min limited as nempa na shik pa kat kan sang links ngai na siya pa kum vin kita ko na siya pa siya announcement mo tako Academy na si Kadigin Dress Call, kaya sa pawat links nga na your room kumin matak kwento ka wikat yang. Now, medyo di vast na pain ko in kalwin in pain ko was kaywa, kulang aslo wasan. Susukyak na sang un sa ko ngayon inon, un sa ko nga lawo, masil, Montale.
Amonas kinanak nanak wakufay si Ekuh Sesestain siya kiraso Mata shanye mata Mabana sumene megashaya Lembat kala chukebo Kunyaname Akweya Mein fast in my lungs Amonas kinanak nanak wakufay si Ekuh Sesestain siya kiraso Mata shanye mata Mabana sumene megashaya Lembat kala chukebo Kunyaname Akweya Mein fast in my lungs Okay, kal unsu ko kan mal ngalut ke Joan Mandale DOW mage SoundCloud. Alla pos un gado acho que SoundCloud ko vis naspello os ko sum check ie. Na digin just ko dia chat lang aspelt kan. Yin yeah. Dia Come here. private Asum da kita tena di. okay. Naklo ko. Uno Ashe ko siya ko. Okay, let me let me plug in a headphone to see. tinggal interact. Okay, kaya nga na. Wala. Wala ya? Okay. Wala nga na. Okay, one second. Kaya nga na. Check na. Regular okay, wala. Wala ya? Okay. Regular. Wala na. Ay, kita başla ano ka dakkel niya? Kita siya ang good weeking eh. Weeking eh. Kita mo ginawa siya kay set siya. Ginawa siya nga ba? Ano ka Google screen namin. Si Vesgan pa mo de cry lang ko yung shooting. Ay, naşke. Çünkü bitti de başla kay Kaya with away pangal orada kaya wala shoot ka kastuman. Sebe net Charlie ikaw ka shoot Rupan Pauline bayağı şey gibi yaptı. But he gets ano siya que kung fikir ako araw at descriptly siya ito. Ay kasi kung long siya click like a link. Now we skip you or take interest for it. You do the chat. Or is that not photo? That photo é cost. Nós fazemos que sabe. Acho que vai ter que eu com cash é uma taxa. Se der loja, ela taxa de tafel a casa. Jag kan inte bälsa. Bälsa var lockdown. Straight Levi. Jag vill inte. Jag har det. Se pensa em pop, e tem um que gasta nada, mas ele tem uma fela o que eu olha que vai dar. Pode ser dia para ver.
Acho que muito igual em gaston e alle fortsätt det. Väldigt måste det blir det blir long update la White House update la Geist States que det vi que det force. E för gaston que para gaston. Gaston that you say gaston is like a peace of mind. And you say it's a business like a part of it getting super like a bit fact la gaston. Oe na que mas mostrar. Victor Fonte que chapa del est. Que chapa del que bukla est. Ana gosto mo ko gosto do que é a triste. Que chapa de bukla est, muito dia de muito legal de lá. Que choca. Oi ela, pode que o afeche, pode vai dir. Na hora, ano yok şu pek içinde super çok da gibi içinde but take forget. Ikaw na zoom in isknere udah laku micro. Take it am lagi. Mo klamalap na siyum ke faklom ke iplan ene na ke met kolin du ya kakkalem ye ba kung fakal prestan ka vinne kai si ka na ke kai si states nge kai wana sinsia ka pa na pie ke nusimange operate ke rek magana na mga si faksilum ke gaslan ga dangan ela gaslan ga da na ekip na el na si ka ela na si mising ay pelitu el da na ke ngakom gat wi eng palal mama sikya ka nagat pangagat matawayak na anendak bugui-kuyak ako lo gifakluman naman sila ngawi kum gifakluman ako lo pakiyon makum sakakat kaywain gain lipsela pekaskengan alena me ako lo sin mo maya kon so kung anigit si masidel keyboard ngan mayen kung kan palala del sang art palosan naga pinagi pamal sa swal ya kon so mga katsitakin ki lenigas somla. Mga katin kain give credit where credit is due. Inakalimin si metawiyas ngila. Liya lang silang gata pangan kuminorek makan gifts malisut na siuman in cash. Na ngayon ako min sinsin kin kadinte alam na ang ila pa fakar nga fosek ko. Wasi sara basic instruction before leaving earth. Payapal na ata siya pakat ne fungyang lagi ke bel sini ya. Tapos sila. Okay, digin just ko. Kung bilang yung saksingan. Soswa, ikaw wala siya bilang yung mas matakawigat siyangan na Ekuh aming yan said. Na kita happy Sunday na shoot bright DC. Bilang yung nakakalit yan. Pag-charm kun Ekuh ang bangin. David, tapos David, kayo ba na soup? Thank you, Sam. Kayo ba na soup? Bilang last na usan. Nakatigit just ko. Pag-charm. Akwash ba ko akwash late to me. May nang ko ko dahil fast late to me. And try to get to on. Ito ko ganun pa tayo ang akwash mo mo dito kami. Kot ki gas mo. Effective Why not the muscle star? Amen. Nakikot ask ki ginig ni ko. But the cut ki we back sa siya. Feature ko pa ki aslo. Kung mo ko loop siya natin, kung loop siya natin. If you what you don't guess that. You definitely ay handa cash yan. Na para kat fin chakla siya pa. Kaya siya kung gaslan ka. Kung usung niya gin kat kayo nakat kan cham kun. May gaslan kat pa usin siya wala sin may ito. Na
kat kina kaya ko was fak lumalap na si was ke David and mo are static. Tiyan na arla kalim. Don't you get long? Kasi siya laf kay ngayon ke ngay isla microphones kundit nga. David, naknas ka siya tamla David. Pagkay ngayon siya na static yung asam-sam nga ka wala. Kadena pla technician med tiget fast na meta. Akalim bila king asam-sam nga kum going long kasi na static. Ano as mo asi kadin na kadin adjust. At tapan la if kasi was matyayan naknas ka adjust again na. Okay. Okay, nabangan daw so I confirm la by static. Kaya nga na tamla saswa. Kalim nga na. Okay, kagluk siya mata kayo ruk. Tamla siyale. Kung may sam nga mute yawi. Secretary na nga flock lang. Nga mute nga na. All right. Now, dig nga mo feedback sa mga mic to one check barala Carrera la siya ngayon. Kal kulo malap na siwos ke ko was akalemye Lorna Soswa Rose David. Kulo malap. Kal devastamit. Devastamit kan invite ko mundo ka gas o na siwini da gas ta sa ma na mic shy ka camera shy. Na dari nga na tingin just ko ba dancing ngayon. Na gusto ko yung long gastan cut parang siyang gastan cut. Si Vezil va mo Mordecai el Ekuh la molan machu Maridan Esther saptas nga fos siya nag-fos toluan. Kacharam kin pangakapun Pukla Lester. Pukla Lester ba saptas nga wala ko skalam gele ash masisikat mitliki. Masisikat mitliki ngan pa ash mitse kisang shala inel ba Haman. Na mitse ngan or el sang shala na sil Mordecai panang ilta sugin unilya ti sangbena mitchu na vonna na ke inen mo kipe. Na Keshipin Mordecai sham na si Kasha Esther. Na Kasha Esther Lorela Masima kapen risky. Also na sin toka siya Hauser ka exercise siya if in Kasha si sum siagin sham ko sum soon toka siya gil pelsi matya bang Kasha si ngayon kapen inen mo kiel. Na Kasha Esther ilfansin machu Mordecai mo los proy. Sumafon na proy ke mayin tukun los proy lalo ngan elesum actress masing gilalay vung ilay ke lem god. Na we na katkalim gele toko siya ilong faxel Esther ngan siyak silari ngan. Na kunayak ta na paya pa na salalay si pa Haman nila ako lapen ngan. Na oro ensimal di loko naging lok sa kala Mordecai kengan. To idekang mayata singan nasil. Na wipe met itngolon kos tausin. Enboki. Aşkı buridan aşkı sapta ye mga şam gün. Na uyik ko pang saflayen sapta sige puklal Esther. Sema kanon sapta na fonsingen şam gün aglin yanorik mawawalal Mordecai. Nagusin lang akala sila ding si Ena Fong. Ifilia outline sige. Kung sum check ye talaga sila Ekuh nga. Ang kung li outline sige. Nga literally ba i-guess. Kasi sabi mo nashtari mga yineng ko. Kung sum review na kung kapasyon na ke sham slash oye ko nga saptas ka fosing ke fostoluan. No, hindi ka akalim yeah. Saptas nga sham kun ak kalim ye yen ko
Aklin yan oyawu kore mawawalal Mordecai. Nabangan may reaching ako may samdram kin oyakan. Nangayusi Bible nata siya. Nga kumintagay ni Riti, dahil nga pukal Esther. If that's Bible na doom, nakmanas. Nakmanas, ikesla Riti ko frie yemotob kikide samdramo. In mo caching be mga kumashkel. So nagye pukal Esther, sapta safla singa pukal Esther na kaya read tolo na pakisapta singa ngayon sa masyam-syam kun orek mawawalal Mordecai. Na marit singa ako maski mo siya ngayon katin loing nagkita na sige fi bang timeline siya ngayon lamayak mo sikyak ye ang fuku alngol on gosh nagkeye ang fuku ungol akos BC. Na isamle as intertestamental period. Kaya mo silent years. Silent years pa. Tigut na buklan Malachi, nakatil tuwi tisyo sam na si dalig na din Jew kilusen ye ang fuku. Na kumiloin na maritsing sikyak metliki intertestamental years. Intertestamental in national walang nato walang sasya. Bakal man intertestamental. Na maritsing sikyak metliki na katkalam gele Şüphe payapaslarla ilçiler heymene. Sikiya kana fon na med Jew. Naşki modko fonakatel wang. Mo tika fonakatel wang. Kadlaş pala nagawa. Fono il Esther il dia Akus. Lakan ngam da ramal Esther misenge. Lakan sa mga chakun siya na kasha. Nagisipin Akus tin wal Esther. Pa na ngakum ko in chakun ko Esther. Yeah, fashion luwa daw sin love ko tako yan nasaram ko na Esther may isamle akustin lan met in Belgium pas simustek na Bible nata siya nga kung musigay ka da riti da lutlut ka sema ito mo na iklasik ko akustin lako mo kadlar makinakustin la siya may sayin mo kan liyen mo kan akilin. Hindi akilin kot o inakilin wala lan kot. Kacharang kini kaya kafasig ba bang Purim. Purim o nagkikisisa na wuwusin na kasiklen may kasing Purim. Mataka o yeme. Nakat kunayak la kasing root words of pure ka P-U-R. Na kas Babylon Japangan, Sikalmiya pa talat, susfa, pa naging gas Babylonan. Na magi oriklag susfa siya ngayon, amen, rigasol sila lang siya tasaktan, na naksalalal amen. Or enwagiyil, na lane kafasi may wigasol, tiloko na, til pa samram ginyag, til pa akilin niya ka. Bakit siyang gano'n ka? Mordecai po akilin niya ka. Na hindi mo naiklasik ko. Na nakuluklak ko mo, na nakashkakla siya, sinakin ka taligi langlenglan ka, sinakin ka taligi walalan ka, na ilos sa maakos. Kadila usalos me, inda pa ismain sewo, inda pa akilin niya ka. Aki yung liksyon na mod ko ipsa, liksyon, falen, usung yain ko, kung non ko may litut slash Mordecai ilmet na gasal mi dasing ilmet na oyes ko ilmet na ordinary persons alila paing kong boy daw lang Simeon Dilves ikawon sumdamolel Gulog ko sa kalimile wala sound lasho. Na flow na game may read sing
le Kotfin nasikko. Kotfin matake mo nanakin ashngak. Ko ash nanakulugin got. Kotfin de sukkaden kanausla. Nanakulug singan ekanaus got le. Tikanaus be mait lash ka wait ma weekat ma ukay got ingen. Pakalim ke molal Heyman. Heyman ilorela il promotion sila. Iklakyak wimit lala. Bakit niya kit toko siya isingan. Nakinashmin nakluk sila. Nga niluchat na ke inkalal toko siya na Mordegal nam dangin manawowo. Na il floyak le il na Mordegal na backline sil. Napasang nakluk singan. Kumilaw ni ke Bible, mas kenal sulla ke inebel nakuluk sebe. O vintakan leva mas kenal sulla Pharaoh, lagi bukla Exodus. Sema Pharaoh il sevalat, il sanga kuyo ni siya yung akflat kat saya. Kadilak begin la Pharaoh ba siya Pharaoh ma wang tombstone la. For wang tombstone la. Belsa na ma Red Sea flogan yung okomala. Flakon ek yagil mi saying. Na bange matako ke nakulug o yakulug or ngakum mi saying. Nakulug si vin tako na sum ko na sik. Sigon ka na sa ingin. Mo dito singa diction ni nakilug ke molal Heyman. Ngakum mas peke molal Heyman na ke nakulug lash. Upe kat fin si na sige giden ginaw sa nakulug lash. Alupe. Kat sinsang na sinlem ka at flayang na phone na nasil. Ala fushash. Ako nakawin mo damot ko makal ngay sige ginaw sa. Kat fin mo damot ko mata na nakun. Hala mana upe si pangan. Na wuna krenso na urine ka at proya. Ano, bahaman tayo ngasod oye na nakulug siya na shoe. Even kung fakta kung dabala, sumosla. Sumosla kasi baybangan. Sumosla na phone na may kumada siyang angan. May kumada siyang may kumada ang sumosla na phone na kasi baybangan. May kumsang na sina o na siya mo kung sum forek. Tukun kung proin si kalangan. Kat pa ba ngasot na phone na may kumada ang siya nga. Na kung sum forek. Nang in fact na ba na sum na kung fin sa orokin siyum na phone na. Kadil din ikin, lemen naklak ko, kadil din tayo lefkat met na nakfakya. Or, timak din okal na nasinkat. Minito ito tayo mga, ilkita lang ko, ka nga, sirli, nga ito lang met naklugsi. Naklugsi nga baka nawas lang, wait, pas, wait, pas nga ito. Hindi ka ba na siya ulok si Vena? Naklugsi nga kanawas sa lusli. Wait na sa mat, wait na wo. Na wolfin siya, nakluk siya ka na sa lusla. Goben sigat na shoe. Goben sigat na sick. Nagigigasalan ka, kikilanglan ka, panangkat na samram gud masig din kaingkin. Kidan di mo lalhemen, kidan dang foko lang nakluk ka, kidan di kisin level nakluk, o kidan ngay man nagwas mo na sish. Le, nga ko ba nash ka masin. Masawag yung ngon madal, ito ko, 2K-05 ang Ekuh aksuwa sila. O sino nilang daleo, ilangan mo, may kum na aksuwa sila. Kasaksin mo yan. Finsak wal sila na ba, ilan ka na uskum na. Kada ba diba na na phone mo, ala fukuko, ala what mo, or katsang mo din gagam lakat manas. Kada ba nagigiyap sino no? At magden lila mo idan ko longlong igade mo. Sako nga bagden tuyak ke masiwas. Kung finsa nga, kung fakla. Kalina ito alawon sik masingan. Sisiw na ko kita ko flag fast sila. Ligi na kita buwi na may nakakfall. Nakafak na game reach slash nga. Nga kume we say payable nada siya nga kumintagay ni Reedy. Ang naging host nila, vinagin yok ko was yung reading. Kung hindi, first story na pangan, na first semetan, sabtas ko first say lang. Toko siya, Ahasuerus, ka exercise,
El sab kun na sin mait sa mata kimaton fel la laplan Persia. We mait mata finda kao ilosin akfalye takmanas. Ilosin akfalye takmanasil. Orik mayok wala na kayawa ilorela. Oye pe sham ke il ekal ek tegen vergassingen equal yalak. Eventually kikas English up. Awachele akwalelek. Equal Isang walal. someone Mhm. more than sa Persia and media. More than kail machu elim akluo yel toko sa Cyrus akflakiyak longkunyak elsin machu na kayawa. El orekma in akwoye metlal at ton of filin talik natalos inokak emolin misle. Na maritsa nga fliya gumin ridi in galem o na nga sham kun. Nga sham kun kapit malutut sa nga pa Mordecai ikasipin akosten lal broy lal lalal fung ilal na singat bayan God il second line genek lal. Kaya nga isip puebal na siya bangan. Il skadi second line genek lal. Ilan mo kong fast na mit. Sa mga kalim mo, il ba walak luo kito ko siya lal hearsus ko exercise nga. Kat kalim gila aspe with aspe kiksel Jacob. Sa mga aspe walak luo fulat finan Egypt. Pa Joseph. Na sige mut ko, en makaslan kat, fukuko we, pakul felon, niki pa na pelso. Egypt in belsingo, Persia pa in belsingo, o kadalsik pa na aswe. Let me saying en Merki pa we fukuko kildi en gaslan kat, pa we fukuko vin felo. En na kayo makaslan kat fukuko we, kumiliele, moton belsingo nakin si uyayak. We call fellow. At galam ge Egypt, at galam ge Rome belan lema. Na fani na. Fani ni papa sunya kumisi ka. Dasha Merki. Dasha ram ko maging technology na Merki in fact Castle God. Nakisipin kolon kat pa ng kotkoin wiashke magadashke. Na flot na gemeritse Mordecai kilakyak walak luo en nakwak fletchilal we metlal si Vena sama finchak lal heme na ba kanausyak leilos insikiyak leilos e gejibin na nakuluk siya tiya sikyak nakuluk silal heme putakin yak le falokyak na sila en wakiel we met ikngawul onkosh 1,000 en waki make oy yesin na nasikum nga kami nakitin sin kin na nakuluklasyo. Nga kumpin mo da, non-get nakulukse, kain kin. Kung na feel nakulukse, mga nakawa kum non-get kinsan, akulukila mo itse, taon niya mo itse, kanawas lang mo itse, nakulukse pa nga. Kung kanawas lang. Nanakwo na kayo, kalmen nakwo ba, nanakmay isang shock mo itse na lang. Kaya naksel matagasin kat me. Di ba na kayo soup? Mataka urine kat me. Panang katinak din soup katin bele na kayo. Wana kat kalam ge molal Mordecai ngay. Samde, masige si mitligi intertestamental period. Ka intertestamental years. Fulwen, walang mata, walang sasi, shamsham sukong sikyak. Kumanga, ikaw na falyang fe. Yemadan kat, weling mafalyang. Or kung minsan mo ito, kasi na-falyang na nga mo, di falyang pa kan akwaklan kat, makatil plan nila, makatil akiye, insikya. Nang kaya ko may reading kasi, kasi sa'yo nag-timeline nga, kasi na-falyang, di falyang, plan lang kat, ilakiye, makatil akiye. Kasong mo i-act like silang,
Wait, mashallah na basta siya nga kat falyan no bila kat nga kitan na kasi kato katri na falyan malan ka de ko dui falyan o malan kat malaki mal plan nila kumwi kat dan bel sing tif titafong lesi kigasing sila nga divine appointment sa pangan maka de laki guminash sing talong win sa masipa nga pel makati sa shamram na si kum ken nakuduklasha finne nga palutio de kalme ba nga perfect mo mga pinasik, at mawulkod na nakalug siya. Min mga lutiya, akes ba kanya kinanaklag, kemulak si Fena. Nakasam-sam kun, kikumasin ka lakas, lipsa belching, mga pinasu, mga nasik pe. May nisam le, tukun program siya, ngat timidya sunay ka sa, fin karil tango niya, sunay ka sa, managawa, kaya nga. Tasak tang, ako siya na mawulutu. Nakita mawulfa ka. Kita flok lang nakalug. Och det flockade alla oigelaschifen. Gaston gat matmalagay. Di manain tako neklabela. Mataka nakaya kumki en mga kumashmo misengeo. Mga gaston gat. Pag asang gulo na singkatle, tawyak mo lutut senge. Naki en mga kumashmo ya. Dalom siya yun ng afak ke study lashke mamusa ke ikontoso na gayo. Kadashke puklan revelation ngayon. Namasing afak kaya pa. King akong lockdown ngayon ngayon. Tafay ka tayo gaslan God. Minbel sa mga kanila ko lang i-guest lang ito nang akong na kupfon. Kat kupfon tayo gaslan God. Then mo kayo dek faculty, some faculty. Faculty as yung nagmini for, lay me left along pa. Ngalalal po nga mo, o iya si masikya. Asam kun ke etos to le ngin len ko sa ashwang an fakat the state slash California kum di kan ucha na lom stasi o kum de mask kum enya na kum no or magin mask figote kum findel dal di kan la kan ucha kum fiso na bang my is money lom jivena dal di kan la kan ucha ni kum mask ya kum fiso really sapta singa ko ske fak ya fak mo Ilosema die eiske mark of the beast. Ilostikan na aske banking system. Sema iges na si kumiseng igdengal gila pai. Miseng mas sinang kumtikan na kumibang mas kumtikan uchak. Faske pel so pel sema ifatakongan. If ikum des la 666 nagepom kumotonsum kumitikan aske banking system government system. Kumino kung daki underground. The shock to, palan bel si mga charming fakik siya lagos kan. Mwitlan ka doon ka na yung kasautari. Aske rapture. Siya na mululid pa ka ng aking kapasya na kaya masikak kaya matawag ang nakuluk lako. Makat finde ka na sa nakuluk lasya. Kaslan may nga. Pensen lako. Pensen lako, kaya ba, it'll cost you and I something. Finde mola shivena molan seulash mit katlong se kat finde ye ang ekanaus katla o na kikanaus la amen dahil sa mamdak ke ifal daki ako klan kat points kat lalo ba more de guy ilak ya second ranking ke toko siya say nag-launching kat ngayon say David, tamal David kumgulo. Lo ke makkalem ye le ashma kumista ke Ram Susan Levi. Ikaw ben kumgulo malap. Tamal soswa erbet tamal semen kumgulo malap. Nasi was ko age was affirmation siya. Ngay wagin balance el digin just call. Kumgulo malap jingkat ngan we ko was mit mam da lipsha akataye nakalem silal damle sherlenge in fact launching got kel faklo malap damle sherleke kasalomin akataye ke akwoyela basin mat Jews nge gesben wal si may dakyang na sel more da gainge na kapun maluto da lakin yak pegelen dituwa fina lang silan got masima daga yokke oyesima illa emenel si fena pakanak love in misa kiela
mata ka kina nakashngak si matamul chirlel sham kun nge mena nakashngak si nge wangin na paye oye na valid si Eamon rela Mordecai lenda met lokalok silal skili masingen na it cost this position should be mata na sil ke maulala ke pa si urek ngan backtrack kada shit el fact na sil sharis met ma inner circle lalan na bangen si ma inner circle lokuma kad ene na biblical met ma tamul sil el fact urek man gasing good phone kata in the good phone kum kupi phone la kikaslan gat baka nan fact sila o siya it course pasal ko fact la kada na follow si talik Israel na follow si ma plakan follow ka kasi ma tak mo tak mo ka ene nan ma phone na si banga si challenge kiliti kikaslan gat as danger si ke kata na ita phone la akatluti mayan kat Stephen pakanak na pay kadin ko na eklamesing naskim mot ke faxilan lem na sil Peter ng ikakumlang singa navin Peter lang sil lem na masi lem el sang top ko lapa kiti sip na tika siya kiti sip na din katingin na ki lockdown singa ngalal pong iba katawa siya siya nga kakatakin si Fena ngalum dalin lom siya katalayan la somni lamalu naksinsiyak si beta ko may kum sangkete sipan pangay mga si Mara kat fakim daw ke ma fung yang tufin gastan gat kita mo siya le shamram kin nakipel si ma uta ka malutut sine kan naske astas nan mga istasil ke el shamram kin la masi ma Eamon toasla insi toasla kang lipal som fact na sil shares dan kela inner circle lala fact ke babalama out of the abundance of the heart the mouth speaks mama ka ting igen nakat leke fale ki halas na ba fale ta tena mawoje el fact la Eamon el den sisak do Mordecai el den we e pash la na sil hello kinagom sum no malu ya katini na pe katin te nale kalme keni tala katte somin dak flati kat lo malu nege program si matash kenge katte daga ko sin dak flati kat ana ki dak kalme kat sign si na ma point the way som na run kat ki kastan kat finalu singan ditiki ma fak ke pa bala som peptaisle kauli singa lenge na may dawi lenge Kometa ko esang muluan sin gat nye. Efin asma si sikya. Pangit na sin matamo si lel ngay speliti lala na ke. Study si Mael Pastor Lawrence lan dali elmet Pastor Micronesia si from Yap. Ifalian sam lali nakataya ke. O yang fak ngatapo pe fong mo kadilang fastly kia ngani kin la siya kuman. Ora, mana siksikat ni Jesu, share the gospel. Kumaraf ka, click iya sa puela. Na tawa siya le samram kin labangan masya, man fakki pa ba lem si Fena el mal tita ka into akfalati yak el ta ka into kasha mo ito. Na kasi makatrek magin mata ka ke o yes ngi kademo man na kasngak kat mo dudwa fak mo na nakwetu. Kat tufin fal si ngeti na ke anything na wetu patat si gengan konfin mo siya bigin ni Messi ka matsuga numsi no nakwetu si nga pa isla walal ila Eamon na nakita mo siya fact na nagal sikya kisitlek na cheka bakel siya Joseph samang ko Genesis angal si pasang ang angal toluan siya pa patati o yesi masikyak na sil Mordecai nga ke bella Nehemiah el siya fasingal siya kataya pe kilak yak lagi wallala right dal sum masaila wall si temple lain maka elosin kain alu akulukin in one invasion na ke temple ang gatan na sikyak pe to kat kalam ke bella Daniel ape si kyak pepe la Daniel la Daniel luo sam fasang alay ko sang alya mangit ka ina kalimi na sisla
Masih mata mula share le sam kun nge. Nang ai be fact. Manil sam na shin siya dan gelan inner circle lala. Elos mo me kung ka direct or la si enanin ship yak elwe. Na war fact sila ke magipel si mga kung matawag sham ke masafal men meto bangun gat gospel and meto bangun gat ma yen luo ka tolu ta kain niwe kainin lem chuva katlash elashwe na fin ng akong tuwani nga tamo sila tuwani ang mga fa ka mak sim lagi kaslan gat ke bugon ngulon ko ke pa lang kati tala mga sigat fash kengan tiya malan gat na pangan siya parameter man nang takana sis kati ni tala gugulasha egata kufla kasha kat te kasha pe mut kushaya mordecai kasha na wala oil and matus nga na through Esther nang accept ki masing lang si read ki Bible na ta ki faxigal Esther nga Mordecai samram chil Esther ki Esther la norek makun me platform lalan kos mdali ki kata sports athletes nga rek makun platform lalo sa in kain faka kastan kat ka rela political movement si ka me si maki platform lalo sa na lang konfin musle kumkan lang lagi Esther ako fasingal ako konfin musle ti kaskepel oinge in kenigin kasha fatta lang me na sin machu elo sa famulyak na tasakta kome mise seolan dapat tumum fa wangen le na siya ito siya ma nairekta kumin kasha le nakipelsing na pakikas puto English agat fakla you are raised for a time such as this. Pelsi mga kumaskenge this time perillously. Pelsi mga kumkenge pangepelsi nga kumera papalasha. Eken simet kolin 2 met kemayon. Intule kat fakke madawakia President Ramsamange, Fauci Ramsamange, Kavanaisti Financiero Ramsamange, Commonwealth Vakange New York, PMA si katelong. Gastan kat ko na yakyak na aspect quarantine ki gastan kat. Nakata ka na sisla nga kumin de miss out kita ka na sikum nga kumin li opportunity si mata ka na sikum kading kaya siya may flash in kan long ila akat nda na misle. Ora kung finsam taka na airport Seattle mali pa masisimla ashwe see something say something. Finde mawo si fakla ba nang eusi mata na sis. Laget quarantine mata ang kainin si kasak pa udagang alu pepe ka dinakfalatji. Apa nang akulon singat langakan bui taga oye ka in kain fakla mama nga praeken lotoy laki malutut singen wi ko uske. Kataga ni praeke mama aske. Kat praeke mat ko lash White House government lasha en go shai pel singet te pel inorek na nakashngak. Pel singe pa finkat ita na paiki masak may dekin masin kada ta elking ako min itala pakelat yal me kas fos nung lu fakta sila katin lang si singe pa akkalem na paila nga ko met kol katangla siya man kan la masi mamait si fakla gluk main na insyuman paraikel pel singe katakya shray mayen kat vinsam ke rapture kamema anen manaloy sala siya katena ito kita sakta reality game siya bakat lipi siya simda tarang akulon singkat lang akum sak na mo ni ke pelsingi ke pakoten langat kaskasakwal pastiki kat kimasing so continue to pray glomalap ni siwas ka flonol matamol sherle elen kain vakas na beki mesilunga vakla ligie kabun gamome inalena akademi masi el fakla ke fakla metigat som de giyen nginga to mesele Thank you so much. punchline mga suga ka basta met Kuna kita isam loin lagi mo dito sa nga nagiging sa academy ke o yan na nakuluk si takosin may si kanawas la ilsaman na fashka ko klon ka at plugin men se mana ka trackless sayang and sa mayak force ko mi sa tang ang min learn nage
oye silang metlu characters luong siye in the end ilalakalim pa Mordecai akfleki yak aglinya or mawawalalan na katfak masayang insang 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 tapok may lututsin na nagiging just really fact nganin na midlingan fact na may nga naglin ilos mga gasla tamol salik ikaw na assume gulogi cash alum na kayo si bang monthly supporter slash or nag-i-plan cash na sayanan boy tao lang nga long gas low was nga palak nga liya palakin be may tlash siya pa with an akulog gulo boy kumliye gas fat na ba isa lumpang ifini ngamdan sigam tabi sham nga kopen win nakulog na nga fin demulkin malutut siya nga pinapas mo niya kengan na wengin katte na immune na ke makat luti kat enyo naguwasin proy cash may likin ba siya kat kope na aspegen nakulog siya may nefo kat siya amulin mait na mait si nan sila lang malen entertain ge brain silash alam po siya yok na may track ko alam po siya los yung plajan na ge makulog ngayon lem dalek pena nga si Vena alin yok nakulugin nga fingat nakilagip gaslan god ngatim shamgin gaslan god nga vak ki wiktari ele nga vast nga dala rin lik micronesia nga lik mga dawi mugigo nga aldalil liya na sir may aspa ko vak nga ngayedang shoe maglangan men nakluman kumis ka lang nakla ka na lefo nakla ka kuluk amit nakuluk siya na shock to nga kan gaslan god may gaslan god pa usi woye pa usi misla na siya nakla ka kumis ka lang nakla ka na may tiyan siya tapos nga feeling actually in fact to akin ang kumin in the bang na mo men na serial na dyan na ildiwin na kulug awipe na syokta asulya lang ang defaske pel na kayo Bible of Act lang ako min aksasi na nako sa pel na kayo min kat finti nakat patatsak ba kat aspege may ludut sa ingi tamil Semyon gulagaslomon gulagam daga gaslan Kembol sipe gulana sum Kembol laglin kum ke gasolum benasis na aske kabun malutut lasham ana gos long sil degin dreskol ngan kot kiflogin gos pinagimulutut sing ako im dagimulutut sing le fakane Mordecai el kilakyak makil sukat na masig finne kumte long makachakle me de masig at kiko newsweek mo ko pa kat fin akos kat kada plugin men se wo lego as promotion se national meta wo akos tin pa masig yok me chpe na kada guess la pela na siwos if you ask siya ksima siya ko kana long siya fu nga pa kasi kachamgan purim, kafalan purim, kasi siksikan da kangan, may kalmen purim, matako yagasingan. Nara wo, gigaslan katopok lang kasi siksikan purim, pur, P-U-R, matako gas Babylon sa pangan, Babylon, kalmeya pa susfa, para kafalan purim. Wengin ka, tiya bang askafait gosh, dia pangas si kafama ka sa sangtil mo sila siya. Na oye ko degit faga. Kasi gesan sin may ito if in ash kisin siya kasi lu. Alawo. Basta bet. Ash siya ko. Gusto mo pa oye ka nga. Kal gule. Naksi ba ko nga. Talong unso ko nga. Sa may
Sa mo unso nga siya ni tar na mo sa March sa makita ko. Kita kin music ko. Sa Tuan Masin Franco Ento Logan Lab ke SoundCloud mun so na typing ke long silon cries mas store yelling or somla na nga ma Micronesia baingkum gulaga ashloman poet daulan gulag academy loman Dar sister Clarence Ali from Palau
Yes, I'm not talking to you, Kaylan. I'm talking. Somebody actually said it. Ali from Palau, we agalin kalanglom, langat na siya skula and tarsis. Kumut Palau. Na katigas na finar kusin siya close. Na ke ona si mo dito. Ona si magi Bible. Bible am gay na. Nakadesh kita book. Finwang in na ngay flow na pelo na sildig interest ko and then akfresh ramin kalye. Indak kula malap na siwos na kalye pagasi pro. Na hingga na ifinash oya na si kusin. Ngay to lakat ngay to lakat open us up for failure kaya siyak lang ano siya kasi kip pa pala shock ta fin shock inash gusin ganda ka siyak katigit ba ka Una nga mute piya ngayon ba te ale karera. tigara Klamalap evin never kama kade evin along slan gat kade akfashi be lutila sho kya usngelu evin along slan gat kade li coordinate within that time frame. Awo klamalap ke siya ko lang kiksin siya kan. gus ash medyo gani Mute. Sila. freshman ready mo asin they kung kasa kan sige read la kisik si mata ko nga ko kisik si kote Klamalap kita mo sila kal ngayak ke mga simatakan na yoral ngay ngan civil base pelan gak second gat ke was ke gos wikat pensuk ke mapay siwaslan gata ngata mulel sirle tote la ke malutu chinge well dignisena le Mr. Frank la Mordecai leb anang ngako is an ordinary person just like you and me tanake fact ma taga ke malutu chinge apa ke sipen proila na singatin siya ke cash ke sipen kalem lal ke o ye mali mo siwasten fash ke pa na ngarakat sang na silma si mail me el siyak ke kasha ke yan na en si mata ka na sik na na nan ka pe ke apa el in fact ang na sil Esther len kan gasla len che matana nangakom ki ngakom ta nakangat lagi pel singaya alena me ngamo kum wiya pena alena taasik kim ta in swashik in lomsika kalomsisha na pa ngaro asna sakna sanan bagat kanara ke pel si mama masisigen kasha ya ba amushelel mo saptas ka pag buksila Lester ngayon asum ke internet olek masinge inakkalemi na sikla kai sipukke pa pala saptai gas na skingan skilila ngakan rekmaken COVID-19 time out singe lockdown singe skilila pugas ke pa pala ngakain actually retela ale arsanan ma dengan fungyang nagigastan gada kabanglo lek tamle share lek matwiyak ngain kain kisensiya ki kai si mga tanagalam ke panang rakil ngushe ke pel singe ki kisensiya kan el kena inash magalam sila finash ma si burning question si maash na ingain siya ki pel singe ma si saya mga ki lang si pefak ki pel singe ki el si pel na sik na ki ngake pe samram kun na ki covenant partners lan gasin goal ministry singe naki cash financially bago sumike website lan kasin goal in kan mokle karera si mata ka piya nga pangan kata oyema me kadin na wala ki plan technology ki lelen lasha me masang operate administration na ki computers ka microphones ka camera manake wal rek magan nga finman di ka helche align na ki ka ye elarela pe ka roof si erela pe ya si na panang
donation lo usan in cash Ronian website donation ma ko so lang cash kadin lash ka kin gastan ga in katli mama enene ng technology mayen skemot ka fin met na kay orek magen internet agi bulan bel singa valen agi mailen singal me kos fin bangan malos mot ko a cup and crash man eme na pa na ngaro along si background sin gat kel damon sila elche tu in bangon yang oh program si software si bang kadnan faske abna ke introduce na si locus sima me software sima simla na phone na even as commentary si rekle da kyang locus sing mana si biblical scholars mga kum kain so kunay information backend gashi kum ke lutut papaloma Glomalap ke nga kain paklakas luwo ke pelsinga lawo sila kum kya ke time loman muna mute ko paila ka dilito nanaklas gawa mo ito. Makum non kay ginangan ilito. Lemen naklo maningin. Ilito man gawa. Nagsinsik singa pa. Ko ashma sikat ilkontian naknas na sishke. Ashma sikat iltian naknas na sishke. Naki oye lash makatorela. Kum bushapas, kum unia meitse, kum kikiep, kum oye lom nagim gul sa matayan si kain oye nga. Mana kayo, makalut na kayo, kadila ilan nak manasiya. Pelsa na kum lem talakle, kum siya kikinak na, kadila nak nasi ko wiki, masima sumla, masima siya, masima katako. Lemil na kami siya, makalut na last na kayo nak nasiya. The shock daw, ash oye siya. Makatilet kuflan na inak nas na kaya. Nangayusip, Bible akom to kini ready. Luksap ta singa lufas singa uli. Ita ko ingi. Katay na may tsa kaskas line when na di mate palam Jesus Christ. Eko nyo nakmanas na sin. Katay na may tsa fact kas inom line ngon matal at diye nakmanas na kaya. Na pangay, ay fliya kun reading ka desisik. So nagyababal di man highlight diye looks up ta singo. Lash peke book lal mak. Marit singan. Dingin ko sa book sige lal mak ha? Paki-screen nga. Okay. Ba sang lagi let me do it. Bangan. Okay. Pae na Mark Tolu was no largos. Okay. Na fosse uma de que chega, acho que max up to livro estão lá e gostam de olhar tanto todo o lá. Na sham se fan na pa, na ngai que ngai akte na sumle me as go charm que mas que charm que na que gas ko enom line on matal. Kumiang ko gas que enom fica na singon matal. Mayin ko ving long na que maulash maita. Tigat for la liki oye lash benain. Eis ka chang sin lem ka. Nakatla niya oye lash kalil fin se wuke. Le peptides ka te ngon matal. Pang ma pebulak kalini. Ngon matal si mga asin maitse. Ila sham na se. Ilangan. Siya limit ko maramasanan. Ilangan. Masagat tinawu. Na inom lash o inse akosten. Mayin mas sibes mare ko fan na siya kingan mayin kat fin tia long kat fin likki na e pain kat na gemise fanno in makuluk saya en kat na shishke mayin ko fin line na makuluk saya kat darong malak ma likun mates pushapash enwork masailan na fan na mal masigak likun mates
maasim ay kuflan na siya ginen make silela lash. Kadil control mana gawa sayen discernment. Lay lang ako min sila walk kuluk. Nang andal fin ko use gas ako tialong na pangan masimait. Liki nang madal som liki ko. Namo me sayangan. Makuluk mo kay fan na kung siya na siya insiyak siyak sengan som really mak tolu gusto ko tolu ngulan na look sa plus ngaw luwo pas ngawlan kulo alam siyak sengan kayo ba na siwas kayo kulo kaksakin kalayang ke gatil to do in weekot kulo alam na sum any gun killing Layla kat na kayo in ace mo dutlut in mole kun kilin na kayo. Kulong alap na sumke vaccine fin shop in tapok la kasi siyak si makat sham good biya nga. Ashpa kasi siyak saya mitliging agin bela na sildegin trust ko. Si makat sham good na pa fokat Halloween Sendry got alun siya ni kismin bang lin si malimil maulya ka. Evin Bible of that mo ke uleng na to sapat palinakit kosh pasete. Nag-identify mo ke adulasyo. Nag-identify mo sapat pa sendri ke uleng na to. Uleng na to that mo linakit kosh kadrin mo. Para bakal men sapat. Na nagigasi pruan. Pa rest. Min limin mong na. Baka si makat kaya nga shuk kaya nga kap ka ba kaya. At nagalim kaya. Abang na mo sapat pa sen rigyo ulen mata. Isang na nga ulen mata. Baka mo ulen mata. Label ta ko. Ilta ko na fellow. Luti ke sermon on the mount. Ke max medal sa talimekos. Akato ya kanon masap singa ulen. Tila mit dali Israel ilos akfashe masap singa ulen sa maanlik. Nangin na masap singa na kawa ashing maitse. Naura akalim yung ako min tagay niya ash ke maasingan. Ay pen. Degin figa ash faklum lagi maasingan. Commute. Degin commute. Posmit nga long kiwi kalensap ko itawi ay los ko flagesbin molin payak lalos. Examples. Simit nga merat ti force na sul merat le. Na met si singetena alulesin basta ko siya. Ngatena aluyak lesin basta ko siya. Talalal fung ilaka tunak ka. Good for you. Fin kain nanak manaw si puksi mo fakki kainin oye inge. Ngalalal fung imo tiang mo kain nawas kisin siyak laki ipsing. Kalau tamu sila wala kung fak mo ngan team kain nak fast na met. Ay, commute. Kung man skasla. Man. Bella bang. Long gagata yaki. Isa falle. Lemil fakke meto. Aşke Exodus. Sema lemil fak kalbini mo Moses fak mo. Mos ki gibel la din Israel. Ke ulang meto. Gisipin
maten in pelse. Ilos tin wala mo ash. Ilos wala mo tipos ko pa dali ko siyasi ko. When in plalos ke sulela mo. Mana ko mukul. Naura Moses akilin oya sa falan mukul. Talaga ni Israel. Nalangan. Kung pinsa nga alam dahil falelon. Saan certificate of divorce. So, na även att massima katil falsen i. If I wang may konoredik. Na kasi siya nga siya mga na rose. Nga kung naman ang non ko. Le, if in ka at il sa ma winsi fun na naton. In mi sa ila makuduklas. Isam na lemil ta ko tausin luwa ye tukun Moses mo isa kaya masam jel Moses kadil dat ari le o yung glit na siya gante na wo akadil sa mga wensi na ganda ka mise ila makuduklas nakacham gin piya nga la me ash makuduk si makufta na siya wenin makuduk sa yan kas inom lying on mo dali palangan masifan Nara, kaya kung siya kasi nga sang kulo na kung sam kun. Men, parang ma-fall katin sam kun na. Le, naki-alu la siya. Alu Protestant. Alu la siya, as shukin itawile. Masing manakalim siya. Manakalim siya, nang atifakin sa kulug matkul la siya. Nga respect ti malos fa kamin ilos pa masala mo ilos pa pastoy cool alulasho na masik na kami so nag pa pa lakitin sila kisin siya sis ko katil ni kun le may tay guiguyangan lemin fa kipukla meto pena il va mo matayin si Marty Force if il je bayak ya 11 ashke el 11 matayin ko show Namaga na phone na, kaya pa siya kuminista kaya ngayon. Pa, kinenviction na galan kaya, katila ito makaluklan mo ito. Ito makaluklan mo ito. Di kalme pa, kung makumash kaya, il laylain sikyak. Tasok ta kuluklash. Kuluklash mo ito. At edin na lim Jesus Christ. Ilan ko, ilan makaluklas. Na fact siya ngayon pa, pero wala fact mo, kung finulem talaga, kung fact kaya kalubila, as makaluklam, kung minasiya, parang mapebalo fact. Na alula siya, as aqua, gayasin nila, as constitution. Alula siya, as malos agya mo, kung finaikin meditawi siya, kung tikoy na as ke mohul siya ng divorce. Na, baka nakwak lang alula siya. Leilus feske Bible ka te masin ka sham kun na sinmet ko lash kya alu. Na kadef ka tin lash shong with an in the ka weekline sap. Na ilose kap fakya. Alu lash vin ko shela with in the ka itawi na kalme kung vin itawi na kung wala members kung kwento ka lash kalain sap kung kwento ka ros may sang lumang kung usi selo ka wialu. Na alu lash vin ko shela ipsing. O kung suk kumin som koneksialo en verswi. Na alla som finko själa. Ito le Bible of that makulukwan na manasiag. Da kumini na iprulong singa longon mi sfat ma kugente flek pe na alulasho. Da kumfinta ko ta alulasho fat ma kum de kan wi. So wala si alu saria. Alu ma luti Bible. May gatin line na mola siya, ifin pangan makuluk si baka alas na divorce, makuluk siya kikiet, nakuluk, busapas, makuluk siya na von na, gideti sang bangan sang shuke ba may ito, nangafakin na le, kat fin til faske ba pala, kat fin fili ako klasya in pamit ligi mana kayo, iwag na may faske yago lasya. Tingin ka katapok lang. Commute. Tingin commute.
Pange Belgium kat mat ko la kat tegain un boleo. Kisin siyak singe taka kisin siyak singe an regem dakel in mga te sola nage fakla am daw ki masiro ros ye ko funge. Pas mat nga long ke we ko lands up gay dawi I los ko flagish be. Na masingan make so-called Ekuh singan mafela maureklesin met kolla sa kita mulai akalemingan payapala fak mo nak flat met kolla sa na papa na sikyak ke malutut sigel eman en met kolse asistak lok eman en met kolse ke morda kailen pasta na sil okay na kum ke kum kisensia kan na alawo kumin pray peke kisensia klitop kean na kum ngat na layot le siya liepela tena pangan maurek up kata met mata me tangi kumkan ngatang liela kat mamday me tangi tena stringent me orekla elosukwe mama elos fakyak wak ngayon na ba nang intop na kaya pa masimit nga siyak suma pa na masing matakakiyart lang kilitut pa balaka okay kumbray kitop may fal na siyuman. Masimitan kumakot na iya. Kumakot kuminsum na nakusyae. Kumakot kuminsum na inkasyawe niswi. Tayo furo sige mohol sige resurrection matram kaya ngay. Tubok laksin siyak ngan siyumit. Masya kluan, wangan ta makluk ya matyan 24. Indalin iron nila ma orela del fatilikan. In ma kom te usom lang luman na sinkat dalang flok na rin mat sing aksyo sila akom sum kalan sapin singi katsikan na pemahangan leave no stone unturned lapan yot ke masama reklama kalimi ke pebalen na sifak ne ba tekan kalan sap tekan kalan sap tekan itawile nakat flok na ke ngay sam John Algor first tolo na kasingal siye orek magen sam sige matayan si ma man ma singa sam ke ko so uta ka na yimton lem ke litiye ma elange el siya mawangin makluklan so kakyot si mitan dak tanglal siya nga tangal gumwen na fin pawangan masil tangal gumkian megum kan telalos siyakke megum kan nange si smoke breaking ligina ko min the point mo na fingers singan ako man kan laki pelji malemelo molya ka mo liste shema la strong at of holy elikakalik welcome to the kingdom of God na konfinsum tayo sangelik na sum bang ako ko shaya na fact na tari kumakot na ye akut na ko siya kumakot na ki moul si matramram kaya nakatramram de katintram kaya alu piya na pa alu leme lang nga pa kenek pa ye moul fin nga pa kenek pa moul nga eken si mat kolan Protestant masi nga na shukya be mat kol si nga winwi town trapoan shukya be mayen ifo ngawi met kolan Protestant na nga som de nga kapen de som nga kapie mlaima edal som dari kum so na sigin kum nakiplom ke siben kum makum shuk ke fel nga shuk kum bengi or kum na we rapture narata ka na sikum nga kuminta ka nakke masi mapapalang ligia gas nge kadin tiang ela pa faka min tawre ka nga ko shaya min pang madal ko shaya malak kumin parain konak masiwas pailan ka ta pasi sara papa singa akkalemi na siya machi masuk kung ane shukya boom let a lawyer law min kasao think about that life and death situation je bang masingel ko shayla mo ito nara vinlem elitala elta manakewa coronavirus sisikyak may dawile ke weekly me kos makat kaw me sikyak telephone taw ya keldal Amerike pang
tang America ka fallen le may nan rekleo nan ka mga nakuya where are we going Gospel pa yung musika tako talo sila kulangan mute yawi Okay. Wala. Kumni Rose kumkulo kes kumsha in sham gunyak kain masing ka din sham gun. Kumni kat mit ko siya kat takaligen ko siya kat takasuk alulash na manawusi pa ngay. Manawusi na katfin te awla orola siya. May tayo tuwid klefash we alu. Ivrat fakang liye talik natos ngay. Talik natos kay takan galu. Dalikin na mesumonyo kay dalang laisla le po sa samsam. Kaya mga lutela. Na si bes mo talik natos kay takan we alu. May dal mata ye kokolash. Bel sila may losurek mali si Fena lean para kan dalige Facebook nagklik ngita Shugani akflat lalo sa nda nim ay ko siya kita wuk kita nim is da wuk lay what mele na ni fueni la yise di sa katam dek tako sa ni tong ginnik mele na kat ko flam da akalim mit madangin liye la kumshoy ko ma biseng wangin la na parang afakin na ke full set ako la katfin mtake lash in mana lash wangin kat ke na mga nemise katlutie kaya ke purim kafalan purim masingan ma ilosfena ma amen ka wait Persian svenarek na si pese war sum na ke pa pala mayin ilos ti oro na se ilos nakflat yelos ilos akflat kat na aqua clash meta o kat finaro aqua clash inte mana si nakflat kat len se bu di ba na ikto na ke o yesing in fact na pa la katin esmakle met ka yulasang sa yetari Sangaya tayo na kus galim gele. En nga sa nga nalu mendal mga tinawi dal mo at tinawi committee ko dal mga non so mes tinailya. Aso na kan fa yineng mo. Aso na kan fa finilo mo ben an sintlip na. Tangan fact na pa ila. O yes lash na. Talit way full sa tok nga ito itlevas ko yali. Na makunen met ko patingin just ko fact na. Ilo sindik siya esmak le. May katarong Katarong mga manansang akflat yung kat magkaipan na or in fact, kastan kat mo doon maulag. Na Rus nga fang akiva lumalap na sumgi kung siya masing. Ano sensitive. Nga to di mana sum. Nasok ta pa nga siya oye mamta lasong at mayto. Na inta ko kalayan sap siya to ko itawile sing lising ko tiya kden mo di shuna ki oye sa fal. Kung pinitawin ako, matikan kikiyap, matikan busabas, matikan sa akin niya may itsing. Kung dan nakulog ba, ngay tawin, ano ang kiyang gitmangan. Asipin, wala bato, akaye tawin. May danda kayo tawin. I mean, accountability si pangan, discipleship si pangan. Na makunes may tabay, dictional loyang na kaya. Ngay tole, mafin siya, nasik may kol gyalo la siya. Matte akşikkeden nasivos. Nga fact na mga kuwasi ke in met kwengs bezi fact nju min nga ba fact nju mo integrat pa da aksivos sigo. In may lela fact lan may da kumin is non ko usta nak. Fin kadal da ko wrath of God kachanga. Na Rose kung kulang alam ki faxingan kasi sinsiyak nga pa mga tus na lamalu samle kadri matal nagawa makadri matal an if yung wangin matalin kat wangin sa kadri wangin katsinda ko us o na siya nanakuluklas ka mainsang lasang nanakwowolas kden dakfulat katla wangin gimangan. Hindi lo malu siya nga.
Måla så efintie oje med den kat kadletin se woke. Samle en mars kalem we wengen losh. Na kalmen kalem pa kadilash we. En makadilash we. Inanas matal inanas sanak. Na kat fin akshiketen. Kat fin akfok Bakit kalem Victoria. Label ta ko, sinakan na tebongan. Kanawas na in work money ngayon. When, and matay balos na ko, ayol money wengan. Nanak work business. Ay, di ba na ikla? Label ta ko, ikolak tebongan. Iwang interrupt ng ondal. Ondal iwang di makatarang. May naliya magkaipan. Alam mo kasi siyak mata ko, nangin nga. Tingin pa ka? Una, kom ale megron singat game ke kom matake pa palanin sang tipuksin siyak na yok shibema dagangan na adin na kan proy ke oye singan proy ke mat wiyasan pana sikyak nge ngamo mesit si matagangan mala kin sinasum maki kom fakla asko shreyom kulola kumakilin la kos kum mayen si pea pa fin ash matagan fungul kom kumetala el siya kulukla na alsigain me bange siveya I'm doing the right thing naklon sinkat ki malutut makatutay lang at lang si Beckham daw kensi klamala minister sana le vaccine siyak ma kung gosma ako in wikat pean ana ki katakkalem ye osra in tem la osra asla jaba sinsiyak ma as katageni ke pinas pe fosima kung kan kin gasha mo sham mo gastan gata di maya ka kan gadina ka kain kin ta magatin siya ka kadin ngetang dila bangan masima si was pa kadin nan faske na pa na ngara fin mo che we staffung leke me decipherian interpretation lalan na let's have dialogue katigan dana si del rup dana anan ngene tu ya kara akata yesi kadinin na kadin connect na pai tiang pa na fak nge mo pa 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 lo fak nge na pianga tamol sila kum samnon ke walel ki define appointment man gata sima long be kadin na kadin sin kin in the wirek magina pa finjaklan gat wan finjaklan gat mangin na akwagina ki master plan silalngi pa na ngara pange masi ara katinta proyectin makat ki tu fin gaslan gat ngan madalal katin kup phone kin gaslan gat namasile ngamale woksin siyak mataw yakan don't shoot the messenger Falya. Kasi ba falya? Divine appointment, the tip of a falya. Alam mo, tingin na, Rose, ngawi kong givakluman. Ngawi kong givakluman, katina actually kita nyimit, basi kong givakluman, ash na naklan mo ito. May tam na non ko, muna actuasilos, wanging may kisamram ko. Lagi may kisamram ko, no? Kasamram ko, yun ko. Kasama yun, may tayo mam tayo kloing lagi. May katsindi sam-sam kun. May tayo. Pising kasi ko. May tayo tim na loing lagi. Na wukid ang sam-sam kun. Di kaya ba kadak akuluk ki may clash. Siya ulang pa kadabasta nga. Nga koin, we say, wait, ngatikan sa, nga dakta, may ngefloy aksip. Wangin kaslan kada de we end de we show de we made kaslan kada ko para ipro ako singal luom ko ipro singal luom ta mo kaslan kad on a cutlass si mo kosho and nagawa my direction lesson na way sipuk kolone ka na shi core aliak core si Roxy na vlog nga mo core a foundation by Yokshipe kulo Kasang gata ko, sipukya na phone naman. Naoro, kasang gata ko, Belgium mga kasang gata. Iale, kasi conviction.
Ila convicted kat game olla. Så mitt kom fingasen katta kada or one program da ninyo. Layer in program da ninyo which will learn na game mga kumashke. Mana ke was sa coin noise. Mag kumni ke ka tram bienga na feedback sa ko ke mic na de gine. Toro la carrera si. Strukto. Ash core message le. Kaya kasi nga il distraction dyan. Ang ama pa rational il chikin fact nga. May yin union lal Adam and Eve. Kacharam gun ke first Adam. Adam si may nga pa makuluk lalos nga pa daw. May takwat ako nga kuluk. Kasi in Jesus Christ ilan na kamuli God. God initama na kayo. Rational ang gula. Kumgula, kung gastan. Digin ka mo pangi, sensitive na ko ba topic sa biya nga, nasok to. Why mas sensitive correct malangata? Mas was pa yung refund na. Kung walo man kayo kumash ko yan, to, gastan ka, inyo na siya manyak. Inyo na siya manyak, mabe na si ngayon lang nagimula ko. Ngayon, payan mamay ito nagkakalayan sa po. Nga kung ko talaga suyok lang, may ko siya ito kasi alu ko siya. Talaga ito kasi alu siya yan. Men, kaya nga si Pepe na, may sipin wiyal siya na nga, may ilalim may ko, hindi wiyal alu la siya. Papayin ko ito, nanakin may itla siya. Tapi kan nakanalos, kan digin de as elya lalos ke dal daga wiyali lasha. Allah sha alde sinakanol dal. Allah sha hindi na long jelos. Alos sum sugan malos. Is connect mis. Kula malap na si was kaywa. Amo damal David kula yung umuikat na inginan. Thinking, amo bang kaya ba singan? Kasi siya mawupat tao yan. Kulang malap na siya. Kung siya sume directly ngayon, kulang yung siya kan. Kung sume direct na siya, kalal yung ila, kung siya nga naming fact, laro nga respect. Ipsiya nga. Na Rose, kulang malap ke, coin na naklumin siya kaya, ginacharang gano'n, o yes, mga, ino na siya manyak. Ino na siya manyak. Tigin, na-flawed pela, Susan Levi. Ekuh, lumalap ke kumakyalan nila kung bigat pa yan. Nang algos pa rin. Tigin, pela. Pag lumalap, sa fla program mo ako nakla, computer hindi ka parela noise nga. Kaksagan God, kulogi ka taga nag-aksya fiyan maluto ta. Kumus finene na kadin wiko was pray akalay mi na shish. Kasinsiyak mas sakak kat kaywan ta kay nike. Kat sam lake I plus ke apa. Kade de ange fak mo pange. Kade ange pange mapaya pala faka na kada katay la spengan pangan ma de aske. De gina kadin ise shise masima ka pakastan kat kadin sang konayak mayen masing responsibility sila sing ko like mapay siyosa. Na kulo malap na siyos na kayo ma wikat kusma sharia dar programa met may kin in sharia kastan ka taral tange o fastig yang kila siya kuman man kumta matyakan ya nga we tafalagi kastan ka kasha si mam ganda pa kum click and share na sinsiyak maka samram kin top kian asma chipesu na assignment si belak na siyum. Matawag kaya lulasha, matawag kita, wina kayo wa church, sumde ko siya Seattle na ko siya kono kayo wa met mafulfulle, inetawi le ma, oye makuskisin siya kaya nga, and na met matean, na wipa ko na eklamesya pean. Ta sumde ki pa pala ridi ma pa pala faka. In mo siya mislak kum kayo wa. Ta kader chak na lang si kum, todo na yun, pra ki pelupesing, anak na suya kat tagay ni, siya ki kasha lal, ki fasya di klasya, elan wika at waka siya, aksi ko siya ki gosle.
kat kulo malap na sumukat kasaw sing e fele mo wangen le tasak ta kas lo me anne dok ma pat pat kas lo ma na si katlas ma talu ta ka kain sipu ken na kewa ma sang o sa matul to laswe in sipu ke lang silo min kan utjak na in ka na kalemila kat ene na kadin si smoke mayan kat foto to len ma pos kat met kuluk kat papa kulo malap la kat net tavong len ma pos kum chet tui in lang si kat met panangat kaksakin gom kulo malap na sumke kum sak na likat siya mana ke wan si kyak kesipelom ke sen siyak mataw yakinge kat pray pe ke met kolas ma sak pa na ship leke oye ke masak me la pela da ke dispensation dan langgalang dispensation and grace Pako ten lomin kain taka na yos kewa. Kat pray ke alos na kewa. Matafong la in kain koloinge. Siyak kumin kanaos la ang singe ni kesta matona lom. Anaki kumi kestla. Kalyak lan wen na tum. Mana ke wani kekta na sismat kuluka. Kaksakin kom fasili klasa nanak nas kat papa. Dahila tangan madalomin kulkat. Naki kum ta flokon kat me. Katin kain dafo lalutila siya. Mana ke wan woye. Nasin met la sa kipelsing. Katin silie galsies sjaulas ke samatal ke wan na Jesus Christ. Ke wan na tum kat fakulo amen. Lawalap.